Oya none ko wisaza ukaduza amapembe nka shetani ufashwe n'ibiki ahubwo ufashwe n'ibiki ubona ari kikifata cyane ubona ko ngaragara ahubwo ndiko ndabatsa uri kura mufata gute sawa wa moteriwe bananya guhirira okay reka mpirire neza wa sister uje yakara gufata kubera iki wakahungu manda tanga je ne te suis pas uri kura mufata reka kwisaza tuza tekiriza aya na tekiriza niki tekiriza bamuteka mu biharage bayita tekereza sawa nakaza gute ufata urupango no kwanyoko no kwaso no kwa manyokuru no kwabiwayi ati no kwanyokuru no kwabiwayi none gute ushobora gufata mu kikanza ukashobora ukage umviriza tuza wowe ivyo ugira hanze wowe baza ko batabana batabibona inte wadoko inte warihe narihe nati Ndafutse mu gitondo ngenda gukora ikiyede kugira musikanzo no musaza kurarari sivyo ndakora urabona kakayasha urakorana kakayasha sawa wari mugabo wawe genda guhangayika nzanira musikanzo ukaduza gukora ibyo mumvuye mu iki nikiyede iki nikiyede oya iki nikiyede ya iki nikiyede iki nikiyede warimo Dara telefone mwanzo. Iki none sikiyade. Oya iki nikiyade. Ma telefone yanjye. Ma telefone yanjye. Ya telefone aho ngiye ubari nuhundi ari kumbwira ati subira indani mu bikore. Unoze unogangiza. Kurisaza. Hageze muhiri wacu. Wewe wa muhungu. Oya wewe wa mungu si muhiri wacu. Reka ndakwaza. Simushikanje ugiye kura. Wewe mapengo. Ati mapengo. Dara telefone yawe kwanza. Uwasaba kuvuga nje ariko navuga kandi. Nje nariko navuga biki. Oya hajya waruri ni kwandi. Reka ndakubwira. Ndabona ari mwijuru nariko ndavuga na Adam na Eva ndabaze mpamvu bakoze cyaha mwijuru maza gukora munzi wacu ninjo. Bene haza ni mwijuru kwa Adam na Eva. Bizareka twumvikane nk'abantu babagabo. Ureke kwigira ikorosho. Arabyumva. Muhiri wacu kundi uhaje imisi yose atari ryambere ureka ntaramena ibanga. Jewe Imana ndazi wanyuna na honzi kandi ampise ndazi yuko twe tujyama kukiraga imateri bayanikiye hanze mushobora kuba mwagiye mu cyumba cya mama bene no kuramvuga nte ntabyo sister gani ndane kwa ndana jengira ndamwereke umwereke wahungu wawe watakunkorera ipanga mu ruruko wowe watakugirana ngako ntayi wanyu tena bye byo we kauka kwanza gende wanyu reka ndamwereke gende wanyu bayi mwana mwiza ngenda wanyu gende wanyu sister njiri ndani ya bana mama njiri ndani sister ayi mabengu kata muntu sister hamna noma ore kiyo wai kenda muntu mantu sister gende ndani barakubwiye kenda muhira ingo ntugende wewe brother wewe uri mwene waze wani mukuru wanje sister ingo kwanza tukina gateyati baraza kwanza baraza sasa kupiga hiji hapa bai rani tatiri pesisita yokariki mana ntugaruke twatiri mu byatsi bai rero bai
Nanje nza. Hey. Sumukobwa utwaye we utwaye ibana. Nakarara, nakajura, nagasuma. Abo bakobwa mubona ngaho kanywa kiki, kanywa saboro, kanywa primus, kanywa kiki, kanywa royale, kanywa injauka, kanywa mabiva, kanywa royale, kanywa marura. Amarura ya nyoko. Ura kitaro kakisohokana kigatakazamba ngonga bebe ngodewa sakanga marura amarura y'ibihumbi 80 ego ndakasa kano gatusanga kupapuka naya aragura ibi ni bibazo wagatwe gatwe ako kashoka no kusanga ingiranga gakuta iso ako gatwe no kasanga ndaka kuje njamazi inzoka wayikuye iboro injabuka umenye injabuka amarura wayikuye Mutamayerike no wayima Mutamayerike Mutamayerike aragana neza nyoko ngumve ko nyoko aha nyoko ntangorane nyoko kazima nyoko hari umwe sasa gatwe wa mama apana gatwe wa nyoko gatwe wa mama naco wari gukora iki yahindana aho ndiraba byabihere byahezega we bajya abantu kunda kuzana ngaha barantera ibihere iyo mbonye uzanye ufisi inyoni nindamuraba gasigara ndamyumvira mu cumba wagatwe wazo ukora iki ngaho onye indana nazaniraba mu kiyo muti bihari ibihere byageze bya hareka ikibazo ufise kitorinda gipfa kitavuye umeze kizorinda gipfa umva rero we gatwe ndakuzi kaje nakuzi mamacha mu market turati naye yego kwe uheruka kuva rugo ubunyaruguru niba ukurimo ubuyu waji bwarugo ngomba ndakwemanura ndituzoze gupfubusa mwana wa ugira umbwire kuva mvuye ruguru sindasubira kunya ugira umbwire ati ngo ndomanyaruguru gusa no kuva imyaka amezi maze ngasi ndasubira kunya jewe sawa nimba ariko nahuye ndabitahura ku bwenge bwawe bucurame ariko nta muntu yogira umutwe nkishoka ngagira ubwenge butumbereye neza aho ubwenge bwawe buruku nyimba bwaruko ubu ubwenge bwanyabwo bwace buhindukira buce nyuma ikintu mbuza cyanyaco kitagihindukira kikabubwesha reka ronda kubwire uvyumva utavyumva ntuvyumva ivyo rero ufite ukandana uko rutwe n'ibiturumbwe menga n'intore zapfuye kutiko nintazi turomboramwe turuno pisi mande uramaze kubona turuno pisi kuno buguru iyo nduru kuratera wibaza ngaha saho panze ngaha uranyibukije kandi sawa ne wo kwikura mu bwenge nkuko kose ngo ntunterisha baraka mwana wa mama nzokwica mama nurasuze ndaka ako wakumvise ikibazo mfise mungu ni bya bintu wateka nabi ariko icyo nteko yiwangira goye arara neza ntube wineye ko ndakese oya ndara sapeti nanu natkumbi we wavuga cyane sawa ivyo tubyihoze gusakara no tigata urankubise urashobora kwita umuntu akuze Kevin hunza mufitini n'abantu bakutije. Tena ubona ko nenga hawe. Pik no got. Ajeme. Urashobora konya. Cyangenda mu telefone nyokwa kutana ubunyeni wanyu. Nangora oya uwo muti wawuhatse. Uwo muti wawuhatse. Uwo muti wawu reka mandane itoro. Reka mandane itoro. Sawa. Tori bega yawe just usoka nje tori bega yawe none nje uzasubira gukoze kwava kituko cywacu nje kugukora ko reka nagitse buhoro bene ukubo urabona gusa ico gitwe gisongoye nkinya butatu irofa yirofimi kivakundo jabata ni ibibazo ngaha muyiwaza aho osoka kwa nyoko ndembwira abazi ibyo warumpamagariye je none iyo vuga kuva kari ngaha hose ntarakugirira nabi hano guseriba uramaze kubona kuri baseriba ikibambaza Bab, gisuru menga turagisuriye musuzo umusakanyika mu maso. Sawa, ivyo bintu nakobana kubwira rero nguyibi. Ivyo rero uftina ngana cyawe icupa cyagiye. Se ntani bdena nibuka nitene se hariya. Reka tubyihoze byo. Ikintu gihari. Hari umuntu akomaze kundaba mu mwanya muto. Mu mwanya muto. Sawa. Ubuyu waje. Ndabwiza miritse nk'urupa. Mwinyizo yiwanje. Okay.
turumvika ndabyumva uburyo waje ndabisubiye mwana wa mama ndabisubiyemo uburyo waje sawa uranyumva ndakumva ntabwo uyu wanyeneye ubuntu bwa ruguru kwa nyoko ugize uburofa kwa nyoko wawe sawa kwa mama kwa so kuko so ntitumusangiye umuri wayi kwa so umva tumusangira gute umuntu avuga nk'umuneka araranda mu kumenga uzi uko atari wanyu nga twajeje kaze mu byumvise bye hari umuntu agomba kundaba ntabwo uyu wanyeneye ikosa rimwe kwa so kirenze ko ntuze kumusurira kuko ni wamusurira atashoka yiwe oya aho ndikawusha nta kibazo bebe nawe hari ukuntu umenga gahunda ntukoresha umwanya abafrika ko mufite icyo kibazo deprase migitoro abantu muzigiye mwitweze igitoro kubita n'amaguru hajya bari guhera sizeri y'igitondo uri kurata uturende abantu ukambara iteni ukatugenda kujya siporo bakabona kuri muri siporo uruhukira urupanga nejo mbeje mu ngaho niji aho akorera kukumvise tugasetinga muri hige muri ratete ni ikihaje umutwe narakumvise mbona umuntu atonze urutoko ku cyangwa hajya ni mu mutwe rero nari ndakavuze uruhanye ruteke rwari rugiye uko cyangwa ati ngire kwa kundi kugira ngo mbe base konza agafaransa gusa kagiye sadisha jambaza ngo ratete ni iki kandi ni wabibonye ndirofa ntenda komeye none benda konvaza aho gacha kwa sekani mubi kandi ngaho usanga ufise amafaranga hari shiri hari bero yo kwisiga kugira tuvuye ko ku muntu atishira ko tubonze muri bya iboro byacu hari yani sasa mbebe we hari ukuntu ijya show turi muri Washington kwa Ronaldo na Messi ofisi ukuntu chenga stinye blessed yes ushaka mvuge kose mabana atwa babanyumbe mu rupango ntangwe gusari ngira buke kandi akayigirishije nzavuga twatuntu hariya mu cyumba hari ukuntu dukora neza kurusha neza gani kubenda gukunda voilà siri nibiki siri muzi iyi ni yamuzi wakuretse agatwe siri muzi ni yawe oya agatwe umwana yarasa akunda kwambara ibintu nk'iki tora agatwe umukobwa yari yonze siri muzi ni yandura atunze umugore ngamunze banyarupango aba gatwe usiba mukore cyandika umunsi wajya mukwangu cyo wamurara mu mutwe wowe uni wa muhungu wa mukobwa yaza mu gitondo yaje mu gitondo umwe mwari kumwe ngaha mu cyumba je ndiko ndasasa imyanda ndiko ndayikora wega tukuvuze gute uzego yinyasi ya wa mudemu uhamagara jarina haka nije wewe uri ofa urakomba hata no gavere kuva cyari we warasaze mu mutwe konzi impuzu ari wa mudemu yaza ngaha mu gitondo uramuvuba none uko ukurangira kagu ibyo bintu byashere gatfata kumye yinye ni kumano imba zozo yimuha basorongira kagu yere ukuri uyu mukobwa umvenga umukobwa uyu muhungu ugatwara ugatwa yarasaze iki mpuzu namubwiye ugenda muri yora ugura impuzu ya yora kubera amahera yo baratinde acagura yoranda cyenda gusabye sigurira ibivugo byanje bitaraduka aho nyambebe numva nakubwire iyi mpuzu inzara kwanza inzara ndakubwire kwanza oya sasa mbona niba kwanza kungene nuko imviriza kwanza kungene nuko wena nuko umukobwa wahajya ahaje none mbwira yashize mu nzu gute baranekiritse kamba utamuhungu aheruka kuva rugo kiraguruka ivanze no mu nzu reka ndabikubwira neza ujya mu ngurura aramubwiye ugurura umve ngurura umve hariya bari batotoye nzavuga ati anurizo muzu atayugurura umve ngo yugurura atayanura ni muzu yayora umve ngo yayoranda ujya mukobwa waje sarazi mwanya wanesheje kuva mu carama ni urumva iyo muzu taramubwiye fata yoranda umve ngo yoranda genda muri yora tutora yoranda yes shayora neza neza neza
shusho naringiye ku isoko ca mbona sinorengana ntaramukijishije wanje ngo ndamubaza ingene yaraye aho nyene shero ninde nga Vuza gute? mbese uwo ni wa mushika wawe wambwira Wapi? Yes, si. sindiko ndagutahura neza Oya araganje wa arakuntu musikanje tuvugana ukuntu no musazi. oya Navuze uyu ndio nawe numubona umve abantu bikigihe murakorana utane yoranda utane kumuntu ninde umuntu mubona kari umuntu wayibonye kutiko namwemetse. oya sheri Yes. sister wagomba gukorako None se sister haraho yimiriwe nawe yaje musheri wanje nibikiwe uyu ni musheri wanje uvuze gute wewe mufani kinuni Katwa ngubwira sister wawe ibintu we katwa ingubwira sister wawe bimwe mama yatutuma nendira sister wamubwire mama wanje mama nendira mama wanje mutane mwisoko umve ngo mwisoko ayo Ni sawa. ni sawa Umuntu yaravise ibintu birebi binini yabivyushe. Umuntu wazanye yaravise. Ariko ndakipima kanse kungugira. Ifungira. ufungira nyoko ufungira mufungire kandi sheri ibi nibiki bijembona nganguma mbona nga nibiki nganguma mbona je no kwikima ibi nibiki amasutiye Jena mushikande twitana sheri shushu gusa ikibazo kimwe nuko namukubwiye uko nameze yaraguze ni sheri wo kufuhira uko Hano do- amasutiye tora sheri fata abo bose n'abasazi n'abasazi Tori bintu. we shari. ndabona ngaje ibi nibiki Wana si wawe. Dune we wa muhungu yaza gukuraba ko muri umupede uri umupede akamfure ngo ganafure pete fure uri umupede tora niyo moto kumbe niyo mavuda ritaho ndabitaho Reka tena nibaza nakagapira sako umukobwe umukobwa we ntiwiriwe nga mgitondo ntiwiriwe nga N'uyu nyene swandi ari kararira nagumano nasa Jangabivuga niyo mpamvu yatoye yawe yoranga we hawujya wikuremo ubwoba cyangwa ubwenge yuko iyisuti atari atuja umukobwa wazanye ngaha vuga ipfukira byose vuga umara amazi genda warge gusoma genda usome mama wawe ntago nicyo cyose ryanyuma ibonye wanje reka ribijya mbere wanje sheri nukumeze uzokwama munyuza abakobwa ugera ryari uzokwama munyuza abakobwa ugera ryari uzana amasutiye n'amasiripe ngaho uzokwama munyuza abakobwa ugera ryari we reka ndakubwire seri muzotekereza reka ndakubwire seri nuko uyu mu gatondo ni naka umugoroba ni naka jeva mucarama nkemera deplacement iwanje mwaza kukuraba wewe mwabuze icyo nkora cyanaza n'amaguru reka ndakubwire seri urabona ikibazo uya fata kwanza kuwushyiramo uyu nawe nibiki kurama hanga ngaho menyo ngaho raba amasutiye n'amasiripa azana abakobwa mu gatondo azana ubundi umugoroba akazi ni watu mfira mu rugo wanu nako byakome babira cyane bino byihanganira jewe no byihanganira sinakugenda byihanganira ni bari bantumye wenda saneza moto taba wenda kwibuka wasi wanagiriye wa munsi nabakugiriye mu menyo so wawe yaramugenze kugirira mukuru wawe rero nurumbona ngarurunga nuko n'uyu kongerera ibi urabona abahungu babaji waje seri wabonye kara basazi bose babi umbiriza ngukubwira cyane basazi umbiriza muhungu umbiriza yes afoma mfata nka umbiriza we genda ufate eswime wambare ndagusiramure ahubwo reka nje gutegura ndategure neza wampende utari udasira muri kafiri wari kafiri wewe kafi wari kafiri kandi ngo baje gusiramura wari kafiri kumumenda nguzona uri kafiri nakasenda kubwira ahantu hariho shetani yambaye amapema ndatu abahungu bataguye kuncanga je nk'ubuje numva n'ubwenge bwawe kumbe wari kafiri niyo mpamvu umunyegeza kugira siza genda kwere yesu cyose ndeka uzofuko nyene nta n'umuhungu urimwo bisa nigire